Ok, yon nan bagay ke m pi reme nan l'Evangil Jésus-Christ lan, se espérance avèk perspektiv eternel ke l ban nou. Nou konen ke nan moun nou ye jounen jodi, kon paket bagay kap pase, trembleman de terre, siklon, inondasyon, moun ap mouri, tout bagay sa yo. Men nan miten tout tragedi sa yo, kon bagay ke nou konen ki aprete konstant, ki va jem chanje. E bagay sa se l'Evangil Jésus-Christ lan. Si nou kwa nan Jésus-Christ, si nou kwa nan bon Dieu tout bon vre, kelke so sa krive nou nan la vi, nou pa jem dekouraje, nap toujou kenbe, nap toujou avanse, poske nou konen ke, mem si nou nan yon situasyon difisil, bagay yo ap vin pi bon, bagay yo ap chanje. M gon eksperyens kon sa ke te rivem, ti an Haiti, panan trembleman de terre la. M sonje, m de nan l'hôpital la, m tap gade moun ki ap soufri, m tap gade moun ki blese, e moun sa yo, m tap di tek moun yo pat vreman fanyen ki merite blesyo sa yo ki yo te jwen nan. M tap mwen di tek moun pou ki sa arrive, pep Haitien, pep ki kwen nan bon Dieu, pou ki sa se nou men sa arrive. Me a traver l'Evangil Jésus-Christ, m vin realize ke tout bagay sa yo, yo fè nou vin pi fort, yo fortifiye nou. Et si nou vreman nou kwen nan Jésus-Christ, nou kwen nan bon Dieu, nou kwen nan sakrifis expiatoire ke te fè pou nou, nou ka ap espere ke nou l retounan anko, nap jwen rekompensa ke nou ap chèche, et tout bagay yo ap vin pi bon pou nou.